o tutorial sobre como operar o alimentador automático de parafusos. Abre a caixa, saca todos os accesorios. Instruccións de funcionamento, parafuso de proba, fonte de alimentación. Quita a escuma e a bolsa de plástico. Ferramentas de axuste na escuma e baixo a tapa. Este é o alimentador de parafuso. Abra a tapa e introduza os parafusos. Insira a fonte de alimentación. Acenda a alimentación e prema o botón abrir. Os parafusos saen en liña automáticamente. Parafuso de tómaco desaparafusador. A pantalla mostra a cantidade de parafuso transportado. Aplicable parafusos pequenos con espaciador.